Neki Hindusi dovedoše slona na izložbu i smjestiše ga u jednu tamnu prostoriju. Mnogi ljudi dođeše da vide tu životinju po prvi put. Pošto je prostorija bila tamna, svaki opipa životinju da bi je znao opisati. Jedan dotače slonovu surlu i reče: ova životinja je poput nekog debelog crijeva. Drugi dohvati slonovo uho. Ma ne, ona je poput velike lepeze. Treći opet dohvati slonovu nogu. Svi griješite. Ova životinja je nalik nekakvom stubu. Četvrti se dotače slonovih leđa i izjavi da je on nalik prijestolju. Naša osjetila se poput dlana ruke koja ne može obuhvatiti cijelog slona. Oko okeana je jedna stvar, a njegova pjena nešto posve drugo. Pusti pjenu neka ide i gledaj očima okeana. Danonoćno pjena se javlja i gubi u okeanu. O čuda! Vi vidite pjenu, ali ne i more. Mi smo poput brodova koji se stalno sudaraju, jer su nam oči zamračene, a ipak smo uronjeni u čiste vode okeana.